hak ni kapur paralok ngawan ra IP kuai ke video yede pene Umaw. Hak ni kapur paralok kat bang na lenti nga siam bau ni Umaw dan sene. Bat ke jeng ipla bang yu I kum giri jai mau. Kini ke mau paralok kitun jemut pakitan sene bat ane thu ya pi ke jemut jeng ke mau. Bat ke jemut jeng ke mau kilong ni Umaw kum bag pi khot Umaw molong. Bat hak ni jekaru khot Umaw molong. Bat kini ke mau kilong bag pen sok igi brio bagi syong thaj anda ke lawan tray ni wan hangno jeka ka pergi tray hamtam halengkha kiwan syong pengat hangne bat kiwan syong thaj tangata ale ngini page ngini video ru bekot pen siu I ulung kumno uni mau wat kelet paralok ban like ngini ke video bat kumju ru ban share ke paralok jong phi bat sakwe siang pa subscribe ke channel kenang bangan yuk sibun ki subscribe tak kira paralok ini sempat nak ke video kalau sibun